take this opportunity to pay tribute to this great family of J.M. Kariuki. J.M. Kariuki is an inspiration to many people. And I want to confirm to the people of Kenya that my leadership today is inspired by J.M. Kariuki, fighting for the weak, the poor, the downtrodden, fearlessly, without fearing, bila kuuziwa woga. Huyu J.M. Kariuki alitetea wanyonge. Alisaidia watu wengi sana kupata mashamba. Akakuwa wa kusimama na haki ya Wakenya. And that is why he was assassinated on 2nd of March 1975. 50 years down the line, what J.M. Kariuki was fighting is what we are fighting today. Huyu alitishwa, huyu J.M. Kariuki bana ya huyu mama. Alikuwa nakatazwa kwenda kufanya kampeni. Wa leo, huyu Kasongo, anakataza sisi kusunguka Kenya. Same thing is happening. Lakini sisi kama J.M. hatuwezi nunua uoga hata kama tuko na pesa ya kununua. Si ndio? Na tunataka kusema ya kwamba we must fight for the liberation of our country and the economic empowerment of our people. Na hiyo tutaendelea. Na hatuwezi tishwa. Nimeona huyu Kasongo jana akilia, akisema ya kwamba ati kuna wanaume 5 wanakutana ati kugawa serikali. Huyu Kasongo hana habari. Amechanganyikiwa. Unajua tangu alienda pale Kisumu, pale Bondo kulia machozi ya uongo, akisema atanalia mambo ya Raila. Kalonzo akaenda pale, Mama Aida na wote familia wakasema wanatabua Kalonzo. Huyu Kasongo amechanganyikiwa. Sasa wewe bwana Kidinji, katibu areto. Areto atea. Ateu. Wewe bwana Kidinji, listen here. Wewe una habari? Hao wanaume 5 wanakutana na mama moja. Hakuna serikali wanagawa. Wanapanga vile utaenda nyumbani. Hiyo ndio kazi iko mbele. Na hakuna mtu anagawa serikali. Tumeambiwa na watu ya Kenya kazi yetu ya kwanza ni kupeleka Kasongo nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Hiyo ni propaganda ile umezoea kwa magazeti, ile unalipa ati kuna watu wanakutana kugawa serikali. Wakenya wametuambia tushikane kwa sababu umeharibu Kenya kila kitu. Watoto umeua. Wale wengine umesema wapigwe risasi muuu. Masomo ililetwa na Kibaki umeharibu. Matibabu ililetwa na Uhuru umeharibu. Biashara imekwama. Mashamba ya watu maskini umechukua. Wakenya wanatuambia tukusafirishe uende nyumbani. Kwa hivyo ukiona hiyo wanaume 5 na mama moja wakikutana, wanatafuta mtu moja ya kupeleka wewe nyumbani. Mambo ya serikali tutaongea baadaye. Katibu watu wetu. Katibu watu wetu. Huyu J.M. Bwana ya huyu mama aliuawa, alikuwa pale Hilton, pale juu. Alikuja akaitwa akaambiwa kuna watu wanaita wewe pale chini. Hao watu hakuwa Onyango, hakuwa Musyoka, hakuwa Onyonka, hakuwa Kiplagat, hakuwa Makwere. Alikuwa ni Kamau na Njogona na Kimani na Mwangi. Ni Mwangi torodauga. J.M. akunyanirwo ni andu ke? Akunyanirwo ni andu ariku? Akunyanirwo ni andu ariku? Akunyaniria ara makunyanire J.M. no makunyanire Dedan Kimathi anyumba eno itu. Akunyaniria acio umuthi uyu nio marakunyanira nyumba itu kwa Ruto. Nio maratwendia. Nio maramugira ngemia kiuraga ciana citu. Andu a nyumba itu twimenyerere. Tukiuraga nyoka turage hamwe na ki na matumbi. Neguo nyoka yuragwo hamwe na ki
tondu ndimwire father unjitikirie andu a nyumba itu andu a nyumba itu andu a nyumba itu andu a nyumba itu mwikwa nyumba no mwiyumiriirie ona ciathira kara ona githijia tubangira nie ndimwire maundu maria mundu ucio aratubangira ta nyumba kwa mutino muru tondu mutino na muhiu kwi ngoma angihitia acoke nyumba ino itu niyekate hau niho turi na nigetha mundu ndakanacoke nyumba ino itu munyitane ta thimiti twaragie giki tondu arenda gutugayukania nigetha acoke tondu nyumba ino itu iguanite tuikie kura twaikirie hindi ya Mwai wa Kibaki mundu ucio akainuka ruci arenda gutugayania na mutigetikire nimugwetikira mucoke mumenyerere andu acio maceraga na mundu ucio gwitwo githijia nyumba ino itu ucio niguo mutino uria munene he ruriri kwoguo mukiingata githiji na andu ake matongorie mucera na mukundu mucera na githiji mucera na muici mucera na muragani mucera na mundu wa maheni na mundu ndari maheni. Sasa father, mimi najua hatutaki tuigize nyinyi kwa siasa, lakini wacha niulize nyinyi fathers, kama huyu Kasongo in 3 years ameharibu masomo, ameharibu matibabu, ameharibu biashara, ameuza kila kitu, ati anaambia wa Kenya ati tumuchague atoe Kenya third world country atikue first world. Kaimundu anatukua wanatea ni maheni kati maheni no mwitikie inyue no mwitikie wa muico ndimwire nyumba irima riri turi riri irima turi nie Rigathi wa Gachagua ndamuikie irima nimwandekeire gwika mahaitia ti uru ni gwekate ithue thina uria twina guo na irima riria turi ni tondu twathire uhiki na ngari ene twakinya roi tukirwo tweke atia riu turathondekire ngari itu itagwo DCP ucio niguo mwigito witu na ngo itu ta nyumba. Raila wa Odinga arahurukire atari atuika president wa Kenya no gutire thirikari ataraingiraga tondu arakoragwo na ngari yake na makanga mega niguo riu twina ngari itu nimukunjararia makanga mega na ngari ya rurere neno icio ingi ciothe ni huiru baru niguo kuri ndu inyo mutoi mutikahenio ni mundu tuganie kura citu na twakire 1992 tukihe Matiba na Kibaki tukihotwo ni Moi riu mukureherwo mahuiru baru guku muganie kura citu mundu ya choke ni twathira ka tutiathira nyumba ni mugwetekera guthira nie ndamuhoya ndamuthaitha nyumba itu nie ni nderutire nginya moyo wakwa kugitira nyumba ino ndikadinwo ni Kasongo no mungiaga kunyitana tuigire ngari imwe maya Ngai ni twathira tukanyagio ta mai matheru tukahurwo kuma Nairobi tathia turoretio githaka-ini njira ya kwigitira ta nyumba ino itu ni kunyitana Gikuyu na Meru na Embu na Ikamba niguo tucoke tuigire kiama giki twarie rugeno twetikira kugayukanio nyumba ino itu mukaugaga yari kuo ndiari kuo ndirarerire ndiramwira nyumba ino ni ngumigitira Ngai andaithitie ndina thigari 15 nyongerera ithigari
nyongerera ithigari hei gavana goko Naikuru utangendia ruriri hei senator Naikuru utangendia ruriri hei mujumbe wa Gilgil utangendia ruriri hei ma MCA matangendia ruriri nimo gwika uguo nitwaiguite nyandu a Gilgil na andu a Nyandarua nie nyumba ndo munji hokere nie ndikomaga ngomaga hingite rimwe riria ringireo ni tatoci tondu mundu ne ndimui no ria aratubangira ma uria aratubangira nie mama wa guthikiriria mwitikire kugayukanio manyumba ino ni yathira na ndamwiro nyumba itu andu a nyumba itu nimoko jitana nimogwetekera kugayukanio ndamuthaitha ndamutandukira nguo nie ndirarora mbere ngona nduma ndi mutongoria wanyu na ndingiaga kumwira ndirona nduma na mwatikira tugayukanio ne Kasongo akunina nyumba ino na ndikacoka kurugama ringi nyumba ino ni nyumba ndathime ni Ngai ithuĩ tuhiana Muisraeli nyumba ino itu mwetikira tunyitane twarie kimwe tutikona uru anyingatire obici-inĩ getha nine nyumba ino itu atugayukanie 40:1 na nire ndamenyire ngimucokaniriria ngicoka ngithie gucaria arata itu makazi ni meha ndekire wega na mutina magaithia wega wega hi cousin Mary hi cousin hi Makuzo makazini wapendane wasipendane wakae pamoja wasikae pamoja kende mwire akeni ejikana na andu aya tondu twaikara turi ithwiki mundu ni agutunina toikara na ikamba na baruhia na mathai ndagatunine niguo ni mwaheru thajikana na andu aya toikare nao ni muri magaithagia wega mwamona muri magaithagia atia thengio muno nyumba itu ndacokia ngatho family ya JM uguo twauga Ngai atuteithia tuona thirikari na nitukuona nitukwambararia nyumba ino ya JM Kariuki irugame ni mukugeithania ni muri uka munyoro gucera ni muri uka mugokari Ngai twamurathime na mwike wega